Ljuboten, kot je porasla, sakala da vida Teteks. Največ Teteks porastati Ljuboten sa. Ja. Ljuboten počne v beli da igra, Teteks v plavi. Сега сварно Teteks u plavi. Teteks Помалце се прљава тук крајато не станаја плави Teteks. Никош не биде плави у бившото. Се у бели играат. Ни линија немаја плави. Това е нужно. Ајде Бели, видиш ова, каква звучи овака трибина кој слушаш. Ајде Бели. Ај сега. Не Бели га плави, викајте. Ако вика, ајде Бели или ајде Дебели. Кој дошол? Crno Bojan se mara da go pačuša. Ај сега. Моја ќе ваѓат деца. Никам не си видел. Повелете, млад господин. Да, недичињата, женете, не бе како влезали ти. Хајде, овде на среде. Не подира само ја. Па дека не вика ајде Бели затоа. Па ти требаше да подираш, ради Бели. Текстилција. Ама прво со функционер стана Љубот, плави. Teteks na celilo ostav za interes. Тачно, управо си. Да не знаеш резултатот Јагуновце? А? Не ми интересува. Истиот резултатот ти кој беше тренер? Само цртише измеѓу, а? Дитка како води, Ајде еден гол, иде. Сосу. Има на 35. Идемо, бебо. Ој уште не почнало овоја година јаде. Доста вјатра и сега да приједем. Заврши бе? Астико, Не, не. кој минут? Па не знам. 75 би требало да. И 35 негде почна, мислам. Каснеш, а? Овде не ми дава минути да ми На резултати ба отвори на Ја тешко. на ова имам 5-20. Трябваше да идем на екскурзија, идем на полувреме, 5. Па видно. Прва минута. О, сија пол голи па. Три беа на втора, виде? Сами? Оја не може пешки да иде. Да се собрати. Како
Tornato. Отворно. Zato ne smije što radi ga ovdje i zabranija. Gdje se smeni formovati i onda ne smije tornata. Sada ko će ga menjava? Do godina? Ne. Dino, get the ball! To što smo radili na trening! Bojane, to što smo radili na trening! Jalovski, hojla, Dobro, hoće ga. Bravo, Željko. Gdje ti su odrevi? Žaki sa šumišom. Znaš šta? Ne je uvo tako da se da provocira. Za pišku. Da, ako dođe do penali, će da ih je tvoj. Ima poiskusan golman. Izaziva! Može uopšte. Ja, pomkata, zašto ne ide? Kaj ga vide kava? Da? Nebe. Nebe, rekao na mora. Dobro, ne imamo samo 2-0. 5, to je to? 6. Ovo će biti naporno za snimanje.
Koji prođe na penal. Dedek s 2-1. Za kogo? Pavel посипал гол на 5-6 Иглесия. Не, вика, пам гол. Boco, kuzneš šta ste se... Aj kažemo na boci ili neka stiska ugo, neka ne igra. 7 punta čeka ljudi. Mu rekao da mi piše ako ima gol? Sigurno se tebi. A Mateuš je malo ima, da? Ko to ušao? Pa da je, ba. As United 6-0, 42 minuta. Koja? 42 minuta, 6-0. As United 6-0, 42. Loši? Dangerous free kick. Piše koja minuta? 74. Loši. A Dangerous za koga? Eto ga 1-2, 7. Ne padne. Direktno penal ima to? To Huban. Jedan, dva penalti. Što ti rekao? Pa dobro, nije strašno, Pupe izgubiš sa 10 gola, pa malo se od deko. Ovo je sila na veštatka. Boci se, 1-2. Pisao? Državni pare. Vrijeme čeka. Majko, čekaj, ne slikajte. Našim to sve se ne vidi da skupava.
Samo su 10 razlika pomalo se izgubio, nego Dekoš izgubio koji 0-11, 1-2. Martjeto se peri se izgubio 11 onda. To baš više, kad su keci 10 plus. Šta ga Boga, da li se ne vodi? Ovo što bude što izgleda koče, ne bar znati sad i Da šutne, da promaši. Igrava da šutnu gol igra. Se zabavlja. Biće veselo. dve kopi sveta, 2, 3. Che la sbuna su Dukava da se navesti. Zašto? Što je pogled? Jedan dva samo zadnji. Što se igra? Evo je bedel gledala što se Kaže Fičova gleda na internet da prati. Era ben kad gledam TV. Jedan dvaje? A što vi kad sve gledali nego? Hvala rezultata. Semična. Ajde. Zašto ne igra Japanka ovo? Rekla ako može dobro Hrvatsko. Dobro odgovarati. Šta ste, malo pogodite ono vreme. 8. Se igra tedem turne, da li je bilo ili da igra. Kad bi Ako će da ne treba penal, Znači upadne ako treba. Pa Cvetanka će to su im valjda nešto. Jaka kontrola ima Ja vaše la Packi da se igra. Se renovira tamo. Renovira, ne? Što je djene, U sreda igra doma, kupa. se renovira, ne? Ne, pauza. U sreda kupi sve što napra terenu. Kako igra ako ne ono? Ljubunoc? Če bo dali. Ne da kupi. Aj, špendio.
Kako? Dojdi, on će početi na vrnu. Dojdi. Da. Dojdi ovdje su mi ja do Dare, do kamera. Ah, Treći novčanim mečem. Allora, ja pa jutros. Sta ekipa. Ljubotenka ljuti. Ovo treba tako služiti. Ja treba baš ne Čim je pomarao, za neku instrukciju. Bravo Ivo! Zadovoljan si ti, da? Bravo Libeli! Ne vidim kolotativa. Pa dave, Goran! Treba neko da gleda ovo? Vreme da će. Kaj si be? Ovo, dete mu Kaj mi veš? poznato. Ubrala sam da mi košarka. Ovo To tvoje. je tvoje? Da be. Idem.
3-0, сега 4. Od korne dobio. A niko uložio točak. Беше odličan. Da. Ne uložio koji tračkove. Je, evo čak sjeva. Na rezultati. Gdje? Sjeva rezultati. 1-0 vode. Da, ne, kažem. Mirovski Stefan. So reprezentativci mora da staza, a ne pobjede. Koliko minuta, ja? 25. Sve se počne. 4 je povne? 24. Mrtva. I pred 2 godine koji ne povedija, 11-0 ima reprezentativci Pelice, ne vi? I Franci. Koje minute? Pavle peršego. Što minuta je? 25 se igra. Ova koja minuta? 25 pa. Nema da varne, da dizajna da klesa. Толкова майко да дува? Полна кутија цигариња I polu poljač. и упалјач. 4. Belo ovo ja budem te zahtite. Ајде 2-2 битна. Završi u tablicu. У 128 минута. 5 gola padna je, Ivan, da ne dotika. Na pomar se mi se Гол? Jelenčini u korner, jel? Не, со глава го удра. Ајде, не. on tatko više mora se usili. Пет Oja, се ovo седа što smo radili na trening juče. A stvarno niste ovo vake da ne leve. Филип завршиве? Brat, 100 minuta ušte se igra. Не. Igra Surne, Dolore Marč. Varda uzmemo tamo Surne, se stiže. Full Камера time. нема. Ja bojam da se javi. Marko, ti koliko reče? Нема поќе од 7 да ви. Ама до 30 минута мислиш. Digi! Ovo već ne liči na fudbal. Šest. Dobro, 7 boja. Na polovremenu i sve ne mogu se. Give the ball, give the ball.
Ela pa 10 minuta, ne. Evo ovako. Ne, da nema vrlo. Čekaj me ti idem po na to. Znaš kod oni se došlo smaju? Ajde da restani od tamo mi je da sednemo. Ajde be da rečuje ova. No što liči ova? To je Jacri. Zdravo. Ne treba se... Ja mi kopkaj. Ti dojde? Može se Kako opet. ladno duši. Ja ću ula komšija na Filipčana. Ne znaš šta tako ste tako stav? Bez trenera, Kampikovski ne pušti. Zašto? Na tvoj licencu. I nikogo ne pušti, da Kate ga nema ovdje. Svi tešli sada, pro ne može. Ne mu tako samo ovdje. Ne, sve će gdje se može. Ne sam vidio, sve će gdje će. Će biti nešto tako. Se gledam. Ajde čao. Evo u šetnici. Šut! Gol? Gol. Vojinski nam ražava. Jedan polu vreme? Nije ni poluvreme. Od 1-0 ćemo spane. Pa ti stigna mail treba da ti stigna. Ali stato fin dal 9 na S, ne treba, ali sve. Najpametan ti. Čador će mi je sjedicu. Dobre, pa ga namesti tebe. Ne, mame. Koji be kogo? Dete, sjede 0-1-2 uopće ne poslati me mame, minuto mjesto. Koliko beše koeficijent do po? A, to je, vrati 2000. Koliko je 7 povlje? 7. Mirko, kje je drugar ti той, що гледахте заедно? Двойка. Той от братчета, комшията, що даѓаш еден. Предраг или Владо? Па се, што знаеме како се викаш? А, Јован ми на odmah. Знаеш onda kad je hladno. Kad sam tu treba u 12 se napravi, da? Nemaš ništa sad. PDF ti sad? Slušaj, ti gi pripečio. Ajde, prati mi mene kako PDF nas vide 3 godine.
Mirko, ide onda kaj Gorana pod drvom. Onda kaj Goran pod drvom. Ne, be. O, bo noći dođe, pani. A? Mnogo sam koncentriran na snimanje, evo. Ovo im беше uigrano ovake da promaša, a? Koji? Došao penal sviri, a vidi sudija na kaj sedi pomoćnik. Ave Pavliti se. Idi šutni! Crta! Idi da pokaži, šutni crta! Reći ono ima šutni. Ovo nekaj novi pravila crta? Ne znam, brat, ja ovo ne vidim. Osam 8-0. 8-0 Jac United. 5-6 minuta. Devet. Dva.
ne ni 30% igra. Koja minuta je? 39, počinje da se igra 40. A ušte su 45? Ne računa to na to. Ništa. Mi ne smo krivi što ti ja ne znam da igra. Da. Pa je upravo si. Ja se žedni za golovi kakvi sam. Pa se ja znamo. A Pavle? A? 9. Ne vidi se. Ali, vidi. Vidi, ti će treba da ti dima. Dole. Nadalje treba da se. Koliko treba da imaš isplata nazad sad dobro? Aj konfirm tamo da ga klikneš i ništa ne treba, amatere. Aj konfirm to transfer, ja neću da te čepnem da ga se... Ja neću da nešto prema. Svađam. Aj? Znači, aj konfirm i transfer instruktора i... Da, го стисна sve, го конфирмираше. Сега че трябва да ти тамо, сега добро, готово, сега Николче, пиши една порука денеска да го прати. Пиши му Николче, рече, айде моден, няма време да видим да го прати. Да, пиши му, да кажа. Да, айде, кажа. Нека дойде, па ще го чуя. Ono? 2,5 minuta. Sad čekaj, pravi ti auti nešto. Aha. Da. Devet mora? Da. Treba nešto. A Brazilca to nije. Tam ga izvadi. Ne da to izvadi. Pa onaj. Inakova. Da, Nakova je izvadena i će prehapati.
Zala. Ovako nosi duža šara, ne je direkt. Ja to razumijem. Evo, Anastasija igra. Tandi. Evo, Tandi. Kaj je to? kapiten. Pred A, tebe. da. Ja napred ga šuram. Gdje se tu Arsenal? Neka stigne. Da ni rekao Samo što Gaga, kaj niti imamo 60 minuta. da ni rekao Gaga da ne damo. A Niko pa i ne može da ostane i 9-0. Ne. Od dve vlego ili jedna vleza samo? Ne ni videl da vleze nekaj. Jedna vleza.
Украл, не мога да игра човек. От тебе тичат 5 метра. Па иди, Јуле, не чекај овде. Па да идам, бе, брат, 5 метра. Јуле! Игра! Научи ме на памето и Алто, судира! Ајде, сине, побрзо! Нема. Не, Јуле не беше. Nova je, čempionat. Treba da nam je. Loše. Да се одидеме топе. Da, be. За оваа лига и 8 екипе са многу, а не 10. И 6 да вида, пак 6 по 10-0 ќе губи. Кој излезе сега? Не, не види. А, црно. Тао. Аз? Завърши. А къде гледаш ти? Вардарки поразени. 11 по 12, а? Добро, нагло им се пати ни. Прва лига. Знаеш дека е... Ептен тие и тежок распоред, ем немаја време се екипа да направи и ептен тежок распоред. Знаеш дека и 5 сати ше е касно да снимање? Да, бе. Ама овие барале пак е биле на работа, не? За Рим одеш работа, не? Да не ти игра улогата.
Aj mi igrate, nema igrač. Igrate, čekaj. Mi se špitili vremena. Šesta minuta. Ne, še 30, сега да те прашам страф ми беше. Мислев, ще 30 прави да мислев. Ajde, 10. Ave mnogo na dušmanu. Викам, доста е. Да им речеше на Джорджа. Да се не ден. Pošto Depo im se javi od molja. 75 minuta, 70. Некои од играчи да им реку. Вика за оба. Кај карај. Е наши. И тоа на 9 минути. Дори свъртил салата благодаря. Не иде. Veštačka svetlina neka vtara. Ne on ta palca. А?
televiziju, mi to ovdje 30 godina. Ja Povle ti kaže vađe kad ti doje 70, Kako? 70, 80, kaže. 60 časa. Nemoj to, aha. Ima ušte novo da. Ale pa ti što se zamaraš, došam. Mi se spije oči, mi se zatvaraju. Fatile, Mirko. nosi ona očare da kapte. Nema ništa na sebi, ali da se Miro i druga utakmica igra, da se Miro da igra, da tako da igra. Da. Ja se prijava prima topkada. Niko sada da igrate. Te svi da sada goloj da dava. Ovo je gleda sata, čaka da sviri kraj. Mala Goran Sasa gotovo više. Pa izgubi je dva. To se idemo prijavljeno sad. Slavita da roba. Već smo Kamenika slavili. Slavi. Ništa nema čorita. Pa i od nas izgubio. Čega, Ja sam imao koji godin uzasno, ja? A? Ne. Ovo pravina sredina stale sektori. U ženski fudbal nema čekanja koji će ga primi topkata, odmah offside se diga. Tam neki se mnogo.
Da gleda ga vrne. Mora. A, dare 70 minuta, dare. Dobro je. Ама според судијава се гледа, Павле. Да. Ja ti kažem oficijalno do vreme koje. A sudijata može da reše i sad kraj da svira. Да, да. Ajde. Ano, svira na kraju gore. Ама Ti bide najpametniji. Najpametniji. колку? 10 ура? Има върх 75, Павле? 73-та. Ова мало 3 минута само тогаш. Отуде у бок.
Alo. Na utakmica su. Ovdje na sportsku. Da. Jado sam. Dvije se dojdu. Imamo streja ovdje. Ajde dole. Penalni ovo. Milko Bula i napravio sam. Ono što za sebe izdala glava ispod, da? Za nosare. Mogla. Ivo? Tare si ljubo, tare. Bar minuta? 80 ravno. Dobro, dobro. Dobro, se bližimo više neke 90. Da, i ja mislim. Mada može i ranije. Ja sam se sud. Ajde, kreći ću.
vidi koliko ga izvezenu, gledaj. Offside je u gol. Другата не беше уопште. Ива не беше. Толе, кажи на еден пут кој ќе... 84-та се иде. Не, кој ќе е за работа, да знаеме дека ќе врне. Да. Како ми се погоди, две уtakmice ме велјава. Измисли офсайд. Дали 85. Па мислим готово више. И ова е кај да е. Качани много по-добре второ полувреме. Ги консолидираја редовите. А моли под дожд хубаво играат. Кад Тетек со црвената кај негови, корнер ли? 10 юбилеен, не да се сакам. А колко е 11? 10 или 11? 0, голо е 10-0 у корнер. Да.